Ino niyo ngari iria irakuite maabitheri a ruhonge rwa wongania wa igoti KRA kaunti-ini ya Kwale aria marari thabari-ini magithie mwena wa Mombatha riria ngari yao irahatirwo ni muiyuro wa maai rũĩ-inĩ rwa RAMISI kurumirira mbura nene iria irauraga mwena ucio muthenya wa ira, na mundu wa gatatu ni mutwarithia wa bikibiki urio nake urethwo gukirikana ni arathereririo o rũĩ-inĩ rũrũ. Okay, the last one is Mutafariri wa mihang'o ya thirikari Gicua-ini Roda Onyancha augite mihang'o ya gwetha maabithaya ni yambikitwo guku rugamiriri wa ruhonge rwa KRA mwena uyu rukiuga ni ruguthie na mbere gukorwo muhari-ini wa mbere kunyitanira hari gwetha area ya mihang'o iria iratwarithio na mbere ni maabitha mbiraru na ruhonge rwa Coast Guard. Ni bado tunawatafuta. Kwa hivyo tunapofika kiwango cha kuweza kuwaelezea kwamba tumeweza kuwapata wakiwa hai ama wameweza kuhaga kwa sababu ya mafuriko, tutawaelezea, lakini bado tunaendelea kuwatafuta. Onyancha augite gukinyeria riu andu kenda ni omerikanite gukorwo makuite, atatu marakwiriire kaunti-ini ya Kwale, atatu marakwira Kilifi na ciangi atatu magakwira Mombatha. Na kuria guothe andu mahutitio ni hathara ya mbura, thirikari ni tumite uteithio wa irio. We have dispatched from Nairobi 560 bags of rice, 560 bags of beans, 200 cartons of corned beef, 300 pieces of mattresses, 500 pieces of blankets, sanitary towels, jikos, iron sheets, and sets of kitchen wares. Gavana wa Mombatha Abdul Somad Sharif Nasir augite gukinyeria riu ni family 3,800 iria ihutitio ni hathara ya mbura. Gicigo-ini gia Kisauni ariko aikari mahutitio na njira nene, kuria riu kuri na sesheni 31 cia guikarwo ni aria mathamite kwao. Some areas that we had set up, the public was more comfortable in other areas that were within that area. So badala ya kusema kwa tunaanza kuwa na yetu na public wamefanya yao, we will go to what the public needs. Nasir augite thirikari ya Mombatha ni irathie na mbere kwarira mibango ya kuhitana na mathina mareyumiria kurumirira mbura ino, kuria riu maheanite miberethi ya guteithia kuruta maai nyumba-ini iria ciarahite maai, guku akiuria muingi wa mwena uyu kuimenyerera na matikaige muturire yao ugwati-ini. Zile nyumba zilioko karibu na baharini ni muhimu sana watu waweze kuondoka na kurumirira namba nene ya aikari matura-ini ma Tana Delta kaunti-ini ya Tana River guthama kuma micini yao kurumirira mĩiyũro ya maĩ. Mũmbunge wa gĩcigo kĩa Garsen Ali Wario ni oritie thirikari ikorwo ikirekereria shiringi bilioni 5 cia guteithia gwakĩra aria mathamite micini yao. Vile yeye anasema bottom up ni rural areas. Tunataka atenge pesa hata kama ni bilioni 5 na apeane through Red Cross. Na ruo ruhonge rwa mutharaba mutune ni rwambĩrĩirie kuheana ũteithio wa indo itiganĩte ta hema, neti cia rwagĩ, mĩrĩngĩti gatagatĩ ka indo ingĩ, gũkũ nake Wario akimahe irio cia kũrĩa. We've provided 10,000 liter of tank that will facilitate at least for them to have water permanently here. Ngĩribotera Kameme TV ni njĩtagwo Wangui wa MUIYURO.